Naš svakodnevni život koji zapažamo sa naših 5 osjetila nije zapravo prava stvarnost. Kvantna fizika je dokazala da su prostor i vrijeme zapravo iluzija naše percepcije. Stoga, kako naša tijela uistinu mogu biti stvarna ako zauzimaju prostor? Ernest Rutherford je u Manchesteru izveo eksperiment koji mu je otkrio šta se nalazi u unutrašnjosti atoma. Naučnici su bili šokirani otkrićem da je atom skoro u cijelosti potpuno prazan prostor. Onda se pojavilo pitanje kako je moguće da taj prazni atom izgradi čvrsti svijet oko nas. Naša prava svijest ne postoji u našim mozgovima ili našim tijelima. Ali ova iluzija o našim individualnim tijelima zajedno sa pogrešnim informacijama o našem pravom porijeklu dovela je do pretpostavke da mi mislimo nezavisno od ostalih. Sa ovim nesporazumom bilo bi nemoguće naučno objasniti telepatiju, vidovitost, duhovna iskustva i druge fenomene koji se tiču prijenosa informacija bez fizičkog načina komunikacije. Ali kada shvatite da postoji zajednička duhovna veza između svih stvari u kosmosu i da smo svi mi dio božanske inteligencije, onda nijedan fenomen nije neobjašnjiv. Ovo jednostavno razumijevanje popunjava sve rupe u savremenim religijama. Objašnjava reinkarnaciju, deja vu, predviđanja budućnosti i doslovno svaki ikada doživljeni događaj, te ikada doživljenu anomaliju. Prazna materija unutar osnovnih gradivnih blokova vidljivog postojanja je rastegljiva i oblikuje se prema potrebi. To znači da naša svijest oblikuje našu stvarnost. Ovo se većini čini teško prihvatljivim i to je poprilično razumljivo. U današnje vrijeme od rane mladosti učimo kako da mislimo racionalno i opipljivo. To je metoda učenja uz pomoć lijeve strane mozga ima više štetnih efekata nego beneficija. Lijeva strana mozga je zadužena za logiku, detalje, činjenice, obrasce, praktičnost, nauku i matematiku. Dok je desna strana mozga zadužena za osjećaje, intuiciju, simbole, slike, preuzimanje rizika, filozofiju i religiju. Sa svjesnom inicijativom da vlada kontrolira obrazovni sistem, generacije i generacije mladeži se uče da se fokusiraju samo na činjenice, oblike i brojeve. Koristi se ponavljanje da se djeca podsvjesno istreniraju da prihvate ono što uče. Djeca nisu nagrađena za postavljanje pitanja o vrijednosti informacija koje primaju, već se ismijavaju. Ipak, djeca koja slijepo prihvaćaju informacije kao istinu, jednostavno ih ponavljaju po naredbi kada je vrijeme ispita. Ta djeca će postati donosioci odluka u vladi, jurikciji, medicini, biznisu i drugim zanimanjima vezanih za moć i prestiž.
najštetniji je efekat odbacivanja razmišljanja cijelim mozgom, forsirajući samo lijevu stranu, je poznato kao potiskivanje ženstvenosti. Svaki muškarac i žena imaju ženske i muške karakteristike u sebi. To nema nikakve veze sa muškarcima ili ženama. To je predstavljeno kao lijeva i desna strana mozga. Yin i yang, crno i bijelo, svjetlo i tama i skoro svaka druga dualnost. Obje su vitalne za naše duhovno i fizičko zdravlje. U drevnom Egiptu žena je bila zakoniti nasljednik krune. Muškarac za koga se odlučila udati postao je faraon. Ovo opisuje tradiciju boginje koja je uništena da napravi put patrijarhalnom društvu sa dominacijom muškarca koje vidimo da se forsira u svakoj većoj religiji. Potiskivanjem žene iz svakog društva i tjerajući ljude da razmišljaju isključivo sa lijevom stranom mozga, prirodna sposobnost čovječanstva da osjeti zemaljsku, kosmičku i osobnu energiju je izgubljena. Tradicije koje su se prenosile preko šamana, vračeva, magova, vidovnjaka i proroka svih vrsta bivaju izopačene i ismijavane. Svaka religija nam govori da smo Božja djeca i da imamo božanstvo unutar nas. Ako izbrišete čovjekolikog Boga i shvatite da Bog nije ništa drugo do duhovna mreža koja povezuje sve stvari, onda svi religijski zapisi počinju dobijati više smisla. Naša tijela su samo posude koje sadrže naš duh da skuplja iskustva za Božji um. Ovako je i evolucija moguća. Naučno je dokazano da sve vrste evoluiraju u složenija bića. Urođeno znanje ili rasno pamćenje kod svih vrsta je razumijevanje novorođenčadi svih vrsta da automatski shvate određene situacije i prijetnje koje ih majka ne mora učiti. Zbog toga urođeno znanje pomaže svakoj vrsti da prirodno evoluira prema složenim organizmima. Laili Watson kaže da je japanski naučnik promatrao 100 majmuna efekat 1952. godine. Ovim promatranjem otkrio je da određeni dio ili postotak onoga što majmuni nauče ili razviju postaje urođena sposobnost za tu vrstu. To je još jedan dokaz za kolektivnu svijest među vrstama. Sve što postoji ima svoju prirodnu vibraciju. Baš sve od atoma do svemirskog prostranstva. To nam pokazuje jednostavnu vezu između zemlje i naših tijela. Pogledajte u harmonijske, fokusne tačke tijela, poznatije kao naše čakre. Kao što postoje harmonijske fokusne tačke na žicama gitare, tako i postoje mjesta unutar naših tijela gdje vibracije kulminiraju. U istočnjačkim filozofijama ti 7 čakri su korištene da donesu zdravlje i balans u naša fizička i suptilna tijela.
Naša planeta također ima 7 čakri na jednako udaljenim lokacijama jedna od druge. Postoji po jedna čakra na svakome kontinentu. Bazna ili korijenska čakra je na planinskom vrhu Šasta u Kaliforniji. Seksualna čakra je na otoku Sunca, jezero Titicaka u Južnoj Americi. Čakra solarnog pleksusa je na Uluru Kata Džuta u Australiji. Srčana čakra je u Glastonburiju ili Shaftesburiju, Engleska. Čakra grla se nalazi na mjestu Velike piramide u Gizi u Egiptu. Čakra glave je kod Kuh Malaksijah u Iranu, a krunska čakra se nalazi na vrhu Kailash planine na Tibetu. Naučno je ovo objašnjeno time što se u jezgru naše planete nalaze kristali topljenog željeza koji rezoniraju na približno 7 Hz. Oko čitave naše planete postoje energijski vrtlozi gdje protiče elektromagnetna energija. Također postoji nekoliko nepravilnih vrtloga oko ekvatora gdje se događaju čudne anomalije kao što su prestanak rada radio stanica i kompasa, kao i nestanci aviona i brodova. Najvjerovatnije ste već čuli za njih: Bermudski trougao, Vražje more Atlantika. Neopipljivi dijelovi našega postojanja, kao što su emocije, su dio prave stvarnosti, više svijesti. Ako su emocije dio područja koje ne možemo iskusiti sa naših 5 čula, kako onda da smo svi svjesni emocija? Ono što većina ljudi vjeruje da su emocije, nisu emocije same po sebi. Ono što doživljavamo su fizičke manifestacije tih emocija. Bijes uzrokuje poremećaj u psihi, što se odražava na ego. Ova manifestacija uzrokuje ubrzan rad srca, porast temperature tijela i izbacuje mnoge druge fizičke pojave koje se pokazuju kao bijes. Kao što je muzika na radiju fizička manifestacija neopipljivog signala, naše iskustvo emocija je također manifestacija neopipljivog signala. Pokazalo se da naše emocije imaju sopstvene frekvencije, vibracije. Dalje, postoje samo 2 emocije koje ljudska vrsta doživljava: strah i ljubav. Sve druge emocije rastu direktno ili indirektno iz te 2 emocije. Strah ima dugačku i sporu frekvenciju emocija, dok ljubav ima vrlo brzu i visoku frekvenciju. Da bi pokazao da su vibracije temelj našeg postojanja, Hans Jeni je 1940. godine razvio ono što je poznato kao kimatika, kako bi pokazao da kada vibracija zvuka prolazi kroz određeni medijum, postoji određeni obrazac koji će slijediti. Kada se frekvencija poveća, medij se razvije u složeniji uzorak. Ovo je tačno ono šta se dešava sa našom planetom i čovječanstvom.
Postoje 64 moguće kombinacije aminokiselina u našoj DNK strukturi, napravljenoj od 4 elementa: ugljika, kisika, vodika i dušika. Po svakoj logici trebali bi imati svi 64 kombinacije aktivirane unutar naše DNK strukture. Ipak, danas imamo samo 10 aktivnih kombinacija. And of these 64 possibilities, it appears that only 20 of these codes are turned on right now for us, the 20 amino acids. There is a switch that turns off and turns on where those coding sites lie, and that the switch for that turning off and turning on is what we call emotion. And this is the first time that we've ever seen the patterns of emotion directly physically linked to human genetic material. Well, fear is a long, slow wave of emotion. So this wave of fear is a long, slow wave and touches relatively few sites on this DNA. So an individual living in fear is limited to the number of antennae that they have available to them, whereas an individual living in the pattern of love, this is love. In DNA, you can see it's a higher frequency, shorter wavelength. We have many more potential sites for coding along that genetic pattern. This information, this is amazing. This is the first time we've ever had a hard digital link between emotion and genetics.